Идени талыба пуруха өренәчләре барларын долгытар. Билербек күдүк билгин барыта саңа технологиялары китәбәстә. Ол иһин IT-шник болуу төрөтө әлбән хер. IT хайыска инникете хайдак болу. Онна анна ханны киделер шетти бехтере. Ол туһунан кепсидиге беха бүгүн Дьулустаан Осипов Ыалдьыт. Төкүне. Чабастан туран IT ден тугуй. Хайдай дибити. Онна IT специалисттери ден кимнагы? IT ден информационный технология ден тылбастынар. Бу информацияны кытыры сыһынак технология барта. Эн холбара информацияны кадак туганары кийбеттиди. Судугуту тукадархна кине информацияны ыйтар. Эбетер бәйтегер сохраняйды харыстыр боллади. Олуны сыһынак технологияны бартын IT ден аттылар. Аттан эн бәйәң IT гетигер. Хайдак кибикини ким бастан өрөптәй? IT гетер мен хадак килпинди булаханы бәйәм үйрәкпән тохпын, физикпын. Уна агырдак биттен математиканы, уны физиканы интеллигибин. Билүгә физмат класска өрмәдем. Окан үрдик классларга республиканский лицейге физический класска килбитем. Онна бу университетте мен физика бакалавриатын магистратураны битирбитем. Онна бу бәйәм математика, уны физика сыһынак ки боламын. Осына IT гетер робототехниканы килбитем. Робототехникага электроника, онна C++ бу программирование тылын үйрәтен сагалабыдым. Онтан кәдим бу бәйәм кружок догурбун ката аспыдым. Онна оны күдүк бу IT-нан жартына жам. Аны эн ханагыр. Огону IT эйгетигер хайдак онна хасагатты сыгырыр ордук болой. Онтан Джон арасы кепсир. Мин хана бар IT гетер огону осынан компьютерга 9 сааттан, әбеті 10 сааттан сағылан сығыраққа өттіғаныбын. Қолыбыра ары әрді ән оғыға әрбіқ байыманы медиа контент, әбетер қолыбыра технологияны ұрақын баны кәсіп болақыны кені мейтерді қоға болын хөп. Онна интереге ұжығыдан қалын хөп, ары ұрақын дейханын. Олен бұл 9-10 саға хамай 9-тоқ. Оларын қолыбыра ол тоққа. Великобритания, уна Америка оғылыр 5 састырттың компьютері туған сағылылар. Сүріннен, тойдақына ұлларға компьютер бар. Онтын бұл бейеқа Россияға компьютер ұлға хотча хоқ, оланығы смартфон бар. Оны осының кей атақ IT-нан жартынан бар болған кенеқі сен бір компьютердақ боқтақ. Бұл 9-10 сағаттан механа бар етіне өретір ордық дегенді. Аны эти технологиялары ген кеңеге гатары хайдак баран хери. Онна эм практикага рол хайдак көстери. Атын опсенен технологияны туханарга механа бар. Анал инструментан адлар болдади. Холору бихека смартфон. Смартфон болун хеп, планшет, компьютер хеп. Оны кытта түрген тоқ бар болтақ. Интернет силиме бар болтақ. Оптоволокно. Әбетер бұл 4G, білім бұл 5G кәлер хитер бұттеді. Білі аспека тоқыра исследование бар деді. Чинчи, Россия, атын регионлардағы бұл смартфону бұдан туғанар болды ден. Оны атына IT технологиялар бұттеді. Оны бігі қомаяқ ең сүрінен бұл потребитель туханачары курдук. Onun жарктына хижар болақ бітте. Онтым оңырын тахарыны онна саңа технологиялары айыға біге улахан индустрияны бұл сақа серіге оңырылық бет. Мен хана бар симбир туақтар баллар, үчігей қолы бұрдар баллар. Бихақ бұл майтона компания, оню оңыры бітті. Индрайвер бар, бары біге туханар телефон бұта сығыры бітті, көлі бет. Оны күрдік бұл әме атын территориялар тақсан ихеллер. Оны бұл IT-ге бұл ұлатары, сақасерге ұлатары бұл өсіде инникедер дегенім. Аны IT қаннық әйгеті инникелер болой. Оны қаннық IT әйгеті ордық тұттылары, отты қаннық востребованныға кіріға ұстек қылу. Атын тоқтя қабы IT әйгеті ден тоқ болайды. Химбер атын әйгелер кітірі бәтчі сығанақ болайды.
Onu mehana бар ханнык bu индустрия bu хүбебилес уяга быдан сайдэ деметтеди. Механа бар bu индустрия развлечений, кино, видео оннюлар, видеоигры. Онна bu üretти деханым ürekhe. Bu üs эйгэ тоқтара bu объем bu рыноктарын объемнары улатын яктары сылтан хыл. Онна симбир каянданы IT туханалар боллады. Колора bu асыкы бияха саха сергер кине да худайды. Bu чарин солдат тухана. Онна Unreal Engine игровой движок тухананар спецэффект оңор буттара. Хеп олихин bu ханнык бар эгэ жина IT бар. Дик кынан баран bu осынан индустриялы ленкердехана билимин марын үс аттытлабытым оньон орута, кине оңорута, онна üretти кайсхаларгар bu IT технологиялар улаханнык сайдактары. Оны мен ыйтылакпын. Эти искусственный интеллект демә бетте динче Алиса, Сири инде программалар ки үлетин халбы яктырды. Искусственный интеллект ахлы бия аспект тылбасапы эти терминологияны оңохук өйден. Хеп, оңохук өйден. Оны ки үлетин сол бияктары дияха хеп холбара ханны кере эйгелерге ки үлетин сол биялар бага боллайды. Олар механа бар оңохук өй кияха көмө болары болу. Хеп, бу кияха ки догора, муну кияха көмөлөр ток программа болуга. Онна кине холбара бир маннык идени хуакынан кәссәгәне бутты. Ол оннугар өссө он идени тахарыга. Оттан IT специалиһин культура тыттан, ханноларыттан, политика тыттан, омугуттан, тутулга сох көңүл иделәк кийдек кайыпты. Онтан аны гәхә хәп була. Таҗахны билен бу пандемия игин болан ол процесс өссө түргә тәдә. Билен токтен терминеската цифровой кочевникте. Ол тәмнек бу цифровой әгәр үлелер ки булыргы мункас бигин кудык кәһәҗә. Хәп холбра билен манна жусай голарагын. Онтан аныске ига Москва оларагын. Онтан отой датын дойдуга барагымтты. Оннук үлели жоннор баллар, оны билеген эсе элбәтләр хәп. Холбра мен билем, бу Дьокуускайга оларын холбра Сингапур стартабыгар үлелер уолтар балдырда. Әбетер Индонезияга оларын менә Дьокуускай китәре Дьокуускай жоннуга заказ ылалларда. Сымымга холбра мен бирандык билер ме киләхпен. Аннан механа бар үлели хәп аннук имбир биги бу сибит ханук улхан бу бата егер сүбөчө час бар батыжы часовой поезд быйны анна хадак бар үлели хәп ханыбын оларан онны бир эре ток бар хачак бар ол битул бар булады аны билген IT эйгэтигер онна вебсайттан сүбө бирис уятыла билген ангискето. Аны хас бидди уяга бәте тыллах ди. Холбра 19 уяга французский тыл, онтон албахата популярный это. Антон бу билин сүбе бирис уяга английский тыл. Техническая документация, она ханга технологиялар бары бу английский тылнан оңулалар. Антон багар сүбе 2 уяга кытай тылы болу, немец тылы болу, бәте төттүрү француз тылы болу, корея тылы болу олади. Кынан бу билген сүбе бирис уяга ханнык бага сириттен үлелерге, оны ханнык бар компания үлелерге симбе бу дискет олнада. Санагар того саха сиригер IT хайдан ери. Онна элбак тох бар. Механава хайсха бар баты того хайдан эрери дематтыде. Мусадан уҗарат бихиги сахалар бу бәбит тоха креативный индустрияларга жогордак битәһәндимчә. Хатан шөйдик урухиддубут. Онна моннык бу огор бичек өттүгәр әлбәт таланак жонордак битсә. Иккиһинен бу математический IT-оскуолалар баллар. Холбра ол үйе билүү оскуолаттан хагалан бу Дьокуускайга бар хастаны физмат лицейдер гимназиялар баллар.
Олиһин бу биһэхэ ити хайсха механа бар үөрэх өттүнен көмөлөктө диккахып. Онтон үөрехтааппыт, уну жогурдаакпыт, ити хайсха химбе хаханары биэхэ хайдахтаахата өттөдү. Онтон билигин правительство ону эме сайынарахатыр боллаади. Тохтен стратегиялар ону сайынаралары кинилер. Тоожа кана бу саха сере ырахытар. Хулар арас улахан дойдулартан, куораттартан олихин биһиге манна оңор ханникар продукцияна оңор боллакпытына биһи кенери сер нөңө тердербит ырахаттардак болар боллади. Сыната улатын такар. Оны биэхэ бу электричество эгин сыната барта ырахан. Оли манна оңорор табыгаха хох, барыга хох болар хэп. Бу физической продукцияны оңорорга. Онтен IT продукт оңорор боллакына интернет нөңө өнөр элбэх сирге түргөн хосуп таркатайхы она хадак бар атылыкын сөп болар хэп. Дик кихинен. Үсүһүнен бу бәбет айылгабыт биэхэ ол оннон жарыктын ден этер тоожыхына биһиге бу тыбыстымныга тахажа тахам туарак генер кепп сох холора элбагы беттеди олин бу жега олоромут ханга доктор бахалак бу хеп технологиялары онна ол бахалам брамыт онна доктор хави программирую кодикна олора болуп бетти олин хана бар эти үс причина бу бит тохпут IT сайдан ярдыханы хасырга Че интригине кепситихин мактанабыт мактау Аныгыска биэриге тоқтуһунан билиэхитин баарати. Интригибги темагатын комментарийге суруйун. Көссө қадери.